Салам алейкум, хурматтуу тамашачылар. Сулейман Стальский сайтын Лезги газет, Креден хабар газеттерин нубатин обзор гузочна. Обзорны задят канмай вол райондин сайта кучурмай хабарлай башламышла. Аллата хафтедин жумай кус Сулейман Стальский муниципальный райондин қил Нариман Шамсудинович Абдулмуталибова шпих журба журе артаяр авай ахалияр қабулна. Гзаф меселияр адавичин гүлчүбили кутуна бәзи меселияр хәлнүнит патақай таалуқ қуллуқ ризва рукутителриз тапшыруғар гана. Сайта хабар гузвай вол Аллата хафтеда райондин образованиен управленда тәжрибалу вот пешекарияга ибараттир комиссияди терроризмдин идеологиядиз аксип олақ тұқунай школари нарда қилефи конкурстини тенжар қуна. Ана цуд школади иштаракна нетинжда ағаст алдерин қазмари нуқан школади сад зизикри нитюгрин школари предлахай ва гериханман предла нумрадин даркуш қазмари нуқан школари пулдачки яр қуна. Тафаватлухай школариз рай администрациятин патай пулдин премияр ва образованиен управлениен дипломар гана. Муқвали қара Екатеринбург шехердин Уралышкат Уралай спортин давариста арм спорта Россиядин көнкөчвол паталлақажнар қилефена. Ана алкодин яхтурни цикоди регионда танвани иридушты вагақна спортсмендери иштиракна. Ана Россиядин лайхлу тренер Малик Тахирбеговын ғилик вердиш улер қачузвай мақави Ахмед Қурбанова путқаны цубат килограммдин залан вилай садлачка қуна. Эмин хуре азадыкат қоршағар қуна школикрин нарда спорт наркомандиз аксия лишандикас тухай турнирдикай. Қоршағрин хуре поселендин администрациятин қил Джалил Қурбан Мухаммедован призар патал бокстай тухай турнирдикай хакни. Хурерин культурдин маканара ва школалар тухай мәркетрикайни райондин сайта геш материаллар ганова. Сулейман Стальский райондин умирдикай, ана қилефизвай вақиарикай, инсадрин қайғудар кайни крерикай, келзвай бур хабардаравунин карда, күредин хабарар газетти тухзай қолақни екеди ва баркалудия. Российный федерациядин президент хкягун им Алла Исучи халдин велика қознавай, қилин везифайрика садя. Райондин газета идахал залақал юз махсус рубрика чуханова, адакваз газетти чинриз, районда сечкириз аквазвай хазурулерикай, тухузвай мәркадрикай материалар гузва. İlk çunara xazvay müjürler numrani seçkirler ülkedin gelecek aslıya. Qillaz kenvay maqala dilay başta mehcezva. Maqalada Dağıstan Respublikadin Xatasız Süleyman Sovetin sekretardin zemistitel Seferbek Hamidovan iştirak valavaz. Россиядин президент хкаде seçkiyar tuxulis hazırviller rakudin haqinday. Rayondin administrasiyada qilefidi рабочая группа ди совещандин qolaqteka geheşti söhbetsava. Malum tirwal alaysuz lezgi literaturdin bini etigay bir kassattir yetim eminan vüşte qutqadis tamam jezwa. İda qılız alaqalyoz municipalni rayondin qil Nariman Şamsudinoviç Abdulmutalibovan qarar daldi. Alays çi rayonda yetim eminan isaz malumarlava va şadul ma'rakatar tuqnin arkomitet teşkilnava. Газета Кизвайвол Нариман Шамсудинович Абдулмуталибован председатель Квазии Қара аркомитетин тешкилувни саллазистани қилефена. Анал етим еминан юбилейда қырзалла қалуяз районда тұқудай мәрекатар вереверт ауна. Лаханаканда кредит хабарар газета Исан Сифтедела егечена етим еминан вишті қотқадис рубрика ачуқанава. Ада кваз чахи шаирдикай, адан ирскват қувникай материалар ва литературден есерар гузва. İlk çunları xazay numarada yalçuğrın xür çi eminen vatanya qillazgan vay maqala fikir jelabdaydi va itijuldi xanwa ana kizvay yol yetim emine kay xürün qazi xay çavuz yalçuğrın обществони aradal atana adak bigerin maqarin sterin xipiterin xürer akasvay çekvirla asirdin exira yalçuğral yaxsurni vad qalalay va ana qevişti qutqanni putkase şamiş jezvay Ağzurni kuduşna qarni çurgulay soz yalçuğrol teşkilay kolxozizni yetim eminan tuar ganay. Xedimji Isara Süleyman Stальский rayonda meditsinedin idarerin materialno-texniический bazı mahkemarniz doktoriz qolaqtay kutuga şartlar eratmışınız hakni xürera felçerivleni akuşervleni punktları tügünüz qilin fikir guzva. İlk misal yaz Alata isan exira kapitalinde kazermant quvurdala gügüniz ağast al qazmarin fapni işlemşiz vaqkana. Felçerivleni akuşervleni punkt tsiyi qamahta va qulaqtin şartara qilalas kredit xabarar gazetin wadla çinagan va maqalda i punktunin men rapotikrin qulaqteka söhbetsava ana kizvaybol faptin qulaq tsiyi şartara dibda digishkanwa ana qulaq zvay wadir men rapotikti xure işa mejez va qaqzurni mejlushni qutqani tswatkati qulluqzava
FAP meditire din tadarak aldı, darman aldı, rapor aldı, gerek masa şehir aldığını tahmin ya. Gazete haberguz oybol muqara rayon din municipalitetin peşekarin arada çirvelerin derece أختار بشيء إكزامين قلفنا أنا موجود كستي اشتركنا روسيا دين فدرالية دين و داغوستان ريسبوبليك دين كونستитуцию راي فедеральный و региональный законодательство راي زهمية دين واشكا دين самоуправление دين орган دين управление دين колах راي سؤال ريس جواب بار гунал دي أدان اشتراكчы речпек قصان чирбилер авай دي قالورنا مقارا موسكвада روسيا دين خلقارين أيالرين ليتراتورة دين أنتولوجيا إلغان واي شخي كتاب شابتاي أقودنوا كردين خبرار جزيحة غان واي مقال دا يقين إجاز واي وول كتاب دا قيوشني سا أفتور دي كيان واي شول كدين يخصون سواد مليش ألال مجد وشتي بطقان سود أسير هاتنوا طوار قون واي كتاب دا لزگيري كاي واد أفتور دين أسرارني غانوا قاسم خلال قلفي دا ديداج ألان كرفريز دين قرشديس رايون دي سايت خبار جزوا شي شكوالا يرا سبورتين خبرار سيء كتبار رубрика реквазганова и материалы Дагустан Республика дин печати новой информации Министерства дин малумар новой конкурсин хакиндай малумати район дин образование дин управление дин ва касум кун поселение дин администрации дин хабари хорерин поселение куягзурни церлайсан бюджет клис акуднова билин хакиндай решение кредин хабарар газете чуна хазой номерда кечка кунва Гилезон республика да милич ала лақасова лизги газетин ргулда номер закатова материалдар күрелди аквазда газета кизбай вал Дагустан республика дин хукуматин курулушта дегишвлер кыле фенва ик Дагустан республика дин кылин визифяр вақтун валди тамамарзва Владимир Васильеван указралди Дагустан республика дин хукуматин представитель биле Татарстан дин экономика дин министр хай Артем Знов ва председатель дин сала заместитель биле Анатолий Карибов Тайнарнова. Газета Кизбай вол Гилавайсан Қалла февральдис Қасым Хрел Хайилезги чалас талуқарна Харисус Холадет Канвай районерин уртақ илимдерни тежрибадин конференция Гилафида. Ам Тешкизбай бур Сулейман Статский район администрация ва Дагустан государственный университетин филология факультетин Дагустан чаларин кафедрая. И сеферда конференция лезги ва Дагустан дин литератур дин классик етим эминан вишне отқаднисан юбилей тахлас Аллах қалау аунва анал лезги литературный чал арадал атунен ва велик тухунен карда етим эминан ирсинин метнеблу вал ва чалах қалас Аллах қалу хелин маса меселияр вереверда лезги газети чуна хазай нумрада ахир мижи садқве исан қине қадим дербен шehirda авадал нумшнери қай тухан вай қолақ рикай قراه رایون دین ادمنستراسیون چلین خصوصیاتی و ترانسپورت نالوگرن جهت تخوزوای قلقتی سالوق سویشانی قلیت فیدکای داغستان республика دین فیزیکی کلتور دین و سپورت دین منیسترسو دین سویشان دل سپورت شکولارین خطاسود ولی سالوق مسئله‌یار وری برد آوردکانی گهش ماتریالار گنوا داغستان республика دین حکومتی قیاغزور نیتزرلایسان قانیکولا دکابرز قبولای республика دین municipalitetin arada avay vaçkadin maşinlerin şehre yar qiyağzun emjüt qiyağzun qalla isaren vaqtunda 20 avun programa kardika katnava ideka lizgi gazeta qibile patan Dagustan din reqer haqiqat va mes'aliyar qilla lazgan vay gazetin qeçin tamamıyla duqunmay maqalda gehti söhbetwa qilda qashurda ana kizvay bol reqer qaydadi zuqunin jehetay qudbish naqsul milyon manatin qimeta vay qola xariqliz aqudda Ланеканда метлблу материалар хабарар газета газафова ихти убракая завай Дагустан дин халдин шаир Арбен Кардаша етим эминан юбилейдис талуқарны кенвай журналист Даштимир Шерифалиева Хурин Майшадин илибрин кандидат Абдул Халим Халимова кай Манидар Дельмира Ашурбегова ди Кваршагрин Хурятир Маалимова шаир Ваджибат Насрулаева ди кай шаир Бекаханум Алибегова ди Яргалтир Удмуртияда доктор вуле колақ звай Қасым Хренви Сида Аль-Мехмедова кай студентка Амина Шахбазова ди Аллада шхурин тарихта кай кхермай мақаларин хагни Амар Хюсейнованова кургли қалажық бітін литературден эсерин турар қаз жада метлеблу материалар фикр гүрзайықлы хабарар гүл шадарда литературден эсерар хам райодин сайта хам газетра маднева сархонялы чизабыр керзовай харсакастен үліхтен ихтижлар таъминарда
هاين الديشنا سليمان ستاسكرين يودي سايتين ليزجي جزت وكردين خبر الجزتين نبهتين بزورجنا كتهزوا يا بكلنا شوف صغول